mani lo khan Mizoram House nei let le chung chang ama ko chu High Court ina an chu sak let le na kan ti zo lo nan yang khami kha kan lo ena kan lo ti chu ka kan lo en to mai the thang kha chuan lo en le lok tai la MNF so ka khan Mizoram House khan lo khal to wa chu kan so ka thang khan in lak le to ma se lo cham ti kha ni thang thang tan la dem kon nge yang kon ti hei benaw te kon siam chowa khang vel kha ni ya kan khadu lang puyang chu ni ya Mizoram so ka khan kan zu la le ten tiama ko chu an kon khing le ta khami te khan lo le to te khan chu Mizoram so ka khan chak lo ta hi pot ni na langa chumi ya chuanin a level 3 level 3 ti meng tho thum nan pu do hian ti han kon soi la ni atop kan thleng do na kon ti chief minister lal du ama chuan Lok Sabha MP in than lo tu ka tan sokor dai tlang dunga a campaign na Baligang Kolkata Mizoram House nei det le tumin atop an thlen don tho soya MNF in Baligang Mizoram House an khal chu poyan ti tak zat tho soin lal du ama chuan zoram mi pui te ro na hleya ke ni chuan khal kan phal lo nei bel aya kan nei sa ti gal zong an kho sa hi mak le High Court athiam chang lo mai na Mizoram mi pui te tan ko sang zo Supreme Court thlengin a tulangin angzelin kalkan tuma atop kan thleng don ani atia Chief Minister chuan khopui lai lia omani wangin MNF soka kan khal na man po asang le ti soin cheng vai bel chu sumthum paket chuang zet ni na ti a chuan a phal na tongin hundanga ai thazok to Mizoram House sakha soya oma ma se tiang lam bo zin na ga ngom ta si lo ti na khal ngot a man ode wan na om ani bek thu soi ai hi ka chiao chen zom han MNF la mina in soi thiam na chuan nia ai thazok mun thazok sak na tu khan boi pui do na tin tu na kan nei lai khu chong an zan nge chonga chin bak sak thei lo ti te le khan no om wang khan khulai mang tang kai tu da tan du thu sam lo wang na ai thazok ngai tu in man la ni tin anin soi fia chu pu do na chan let na chuna ai thazok kan ngai tu do nan tia khang eng ma malak na chuang lawa chu mai ne lo vin an ti nge kon soi kha a tu na kan khol lai khu kho pui lai li a omani wang na wi omani ti zong kha lampang kha nia chuanen kan chiak chen zo mangai lal du ama chon MNF soka kan chiang vai bel chum thum pa ke chuangan khalna MOU tanga lan danin close panila ya kan se le thena umti soin file te kan zo chen nuwa sell dit kan la zia pui do wang le anei tu thak manga registration ti ala lo bok nen kan sell ta ni ma se mak tak mai High Court a min khinga ton din huna Mizoram soka le me pui tan thiam lo kan chang lai lo kan ta ber mai ati Mizoram House le tu Excel Vincom Private Limited phena hian monglang ku kin tuemo chu an thu nia alan thu soin Chief Minister chuan Mizoram ro hlu Kolkata ko pui lai liami heti mai khwal an cha khia poi tak zedani Baligang Court a Mizoram House hi kumsan hela som pokwa khan sak that tu wa raw sana lo ni to wa a nuwa thia zuya tin a sakna tu ro man po om vek to chu tigal tumin an man hlel ta zok ni na soini ole tu zok nge tran tu zok nge ti khia thiam ka ta khop mai eng po chu ni se nia so kar line ni let le tuma so kal kal tain khal atum boka chung vel chu ni angai nom chodong khop mai he poi story thon thu mo hei chan chin thain thon thu hiom be at story kal chozel hi poi story om chozel don kan lo ngai chang zelang ti kha ni ya chuanin hei puke vena kan update velo konge kan ram tan thi ka lau lo kan ti MNF chuan Lok Sabha MP in than lo tu polin voini kuwa thali sang ni la sum ni pali hian chong telet le bunga street campaign am bo saya MNF MP candidate ke wanal vena chuan kan ram tan chuan thi pol lo thu soi covid wangla ya MP tan tio ve chau ani thu soin ke wanal vena chuan kan jin ve point kan ho ve la ka khat chuang zette min go kan tien train kum thum let ha riat MP kan ne chung kha Mizoram tan thil thadam tak ti duin development work te po hai chodu maila MP kan ne chung khan kan ram tan ka duangin thil thwa ka ti man lowa khriam po ka ti le ati ke wanal vena chon English le Hindi thiam nal tak MP nei to ten kan ram am ve chan ve point kan ram a ve chan ve point an ve lo arin lo thu soin Manipur me te unau te Assam sogar la Myanmar si pai te huat lo khopin zon ha thak te thlawang ka hau
le le thlengin a som police te minum zuya kanun na tan hlom khopin be ka to ka kan ram tan chuan thi po khalo lo tin mai te na Myanmar sipai te huat a lo thu soi ke wanal vena chuna thawang hau sak ten an no le si chuan MP de zela tu ram tan au chua po za thla ka ti to arin thu soin involved mangin indu sakna hlutak lan ti ve nge tu ka ngen taw se chu ne te ni helai hian chuta a campaign na mi thu soi nge ne nga mundang mi chu ka khe hau lova longai thachin lok teng allo kalle chuan kan that ve kan ka ti kha soi tur dik ta ka ni ti pu du ma hian khe ro se chi minister hian chu chu lui sa siam nan a phang ni chuan kan ai wa kumlia MP sia kan ram tan voi khat da alo ding lo kha politics chi ba san zo ro se lo en ling lo CM cha ani lo bang ti lo khe ro vale MNF style ngai te bok pu du ma kon be da chung chung ma ma ko chu kon be na point zo kha kan han ngai thak sak nga pu du hianin nia ai hi lo ngai tha phatang ka riak na pakhata hian ka a to wa tu kan palai MP a kha nam dang zai za khia vai zai za khia an nia ngai ni vai zai za reng lo we shall kill them all ti mai tam chi kha chu adik che so na yo ta so ne hi kom de ne min noi za tla de ka ti ka chu ani kan emene una te hi kha khan ya we shall kill them all ti kha pu ve na khana soya ram buai lai vel khan mo a story zong zong chu ka kon soi vek to lo wang pu du khanin a kon soi chu chana chon vai zai zia hello lu to ka kon tia kha ti nga ti chi khan ni do ve a chin fel dan kong dang kha pu du khana kha zo ka niang ama ko chu pu ve na kha chuan in ka a soi hun lai ta ka ni kha ti kan ti kha a tia pu du kha a kon ti deu ziak boka ngai thanon leng ve khat allo kalle chuan kan that ve kan ka ti kha soi tur dik ta ka ni ti pu du ma hian khe ro se chi minister hian chu chu lui sa siam nan a phang ni chuan kan ai wa kumlia MP sia kan ram tan voi khat da alo ding lo kha politics chi ba san zo ro se comment a hian ngat nge mo MNF fen la mol tlat mai le politics se hlui thing to lo tuk mangin mi pui ro kon he ha ko sin zom takin malak na tu sei mai sela MZP atang to wa ka du ve thun ne na omna pawti in azio thot lo bokani hiam tu le abo la mol theima ma kon tia adang le chom mizoram so ka tho pui thei lo MP hian tang kana nei tam vio lo nia hi dikhop mai kon ti boka amak pum mang o kan MP te chula ni le ngala kan vote chak lo zo vek lo male ti te ka ton pa nei hi ti te ponom thowa we have a boy thak em voi khat lek kong an tan pin pon gam boy ne in tha vek phei chu boy thak om mangai ti vel te nia an mani len mani in 12 vok tu ten kan be sei thul hui ha ten tia atlak no tok le lo na do me comment lama don tran lo tun tam jok vio mai hete comment ka han chiak vel hian mitam takin ZPM i tran chu ti kha ten te ZPM ka tran ani lo ne he comment tu te ho comment hi ka chiak thuina ju soi na hanga ti lang to thuin si lawa comment tu te tlang pui han ZPM lam pang tran hin lo tam jok awang hian kan chiak chon ne khan ZPM tran ha ka ang thak yo maya sulai te chu kan lo kha thiam dia tran te pu kan trana ama ko chu tran kan ti hian hei an thil ti dik lo pui po soi moi sak phe te hi thil tran an zo ka ma ko chu tiang ni rem lo hi chu tran ti khan kan lo kha thiam ka mol pui hian thu hi in lo post ve thuina o ram koi bolai te mani pur bang ba bangladesh zo pa ta na ding ngam mi hoi san kan nei hi chong veu tu kan ni lai lo soi chet ve hi chu mol thak thrin em mai a kon te comment reply tam hla mai chiang o MP level ang le house ram ri chung chang soi khat we ma kon tia chuanin reply na hian pudu ama MP chung khan nge mo soi ve la thu soi pakhat pui khiam ni tan tia zona ka zo chi khimin chang phot te ten tia anin chang thadu vok chung lo ngoi te kan en ze lang o nia ang le khole zo am so ka ZPM man so ka MP kan thang la dona chuta chuanin tunge thang a tunge thang ang MP tong kai na tu ko po kha minol pui chung kan kha tam lo mai the ang po chu ni se kha ha du tok phot tiang zan ni tan chuan kan comment bel to chuanin a boi thak mai mai ti ko du to kang o